Kumpulan video bocil takut sama ondel-ondel dari Tizen Channel. Nggak apa-apa ondel-ondel. Takut ondel-ondel guys, padahal nontonnya ondel-ondel mulu di YouTube. Nggak apa-apa, ondel-ondelnya baik, Dedek. Three, two, one. Ini adikku yang takut ondel-ondel sampai nangis histeris. Padahal hobinya nonton ondel-ondel di YouTube. Saat ini mamaku sedang melatihnya agar adikku tidak takut lagi sama ondel-ondel. Terlihat sudah tidak menangis, meski masih agak takut. Yuk kita nonton ondel-ondel. Yuk. Yuk. Dadah ondel-ondel gitu. Muah. Sini. Mana?